Yes, kanonye bifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri uwo twumva amasaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri uwo twumva amasaha ya nimugoroba, birasa guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri 14 z'ukwa kane 2025, turi ku munsi wo kuwa mbere. Birumvikana tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Ngira ngo maze iminsi mbabwira yuko mu gihugu cy'u Burundi ndetse ibintu bitifashe neza, ngira ngo mu kanya gato rwose gashize ibimaze kuba noneho n'ibindi bindi. Nibyo tugiye kuba twinjiramo rero muri ano masaha y'igitondo, by'umwihariko tubabwira uko situation ihagaze. Ariko mbere na mbere yo kugira ngo twinjire muri ano makuru, turaza kwinjira dusuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Badukurikira bari muri Korine Munanira, badukurikira bari muri Korine Mujejuru, badukurikira bari muri Korine Runigi, badukurikira bari muri Korine Mulangara, badukurikira bari muri Korine Kinazi, badukurikira bari muri Korine zigiye zitandukanye. Turasuje ariko kandi rwose tubahaye n'ikaze Cibitoke, Gitega, Bujumbura. Ese mumeze mute? Kigali mu Rwanda turasuje ariko kandi tubahaye n'ikaze. Mudukurikira muri Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, tubahaye ikaze hano kuri Duniani Kote TV. Ariko kandi ku mugabane nanone w'Uburayi, hariya mu ntara gatandatu, diaspora, Canada, America, United Kingdom, Ububirigi, Ubufaransa, namwe tubahaye ikaze muri rusange. Birumvikana rero amakuru arimo n'umutekano, politiki na diplomasi tugiye kuba tugaruka muri ano masaha y'igitondo, ndetse tugiye kuba twinjiramo tukagenda tubabwira uko situation mu gihugu cy'u Burundi ihagaze. Nk'umunyemere mbabwire yuko ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyaraye kigabweho igitero. Ibintu turaje tubikomozo tubyinjiyemo, ndetse uraza kumenya icyo gitero cyagabwe n'abandi bimeze bite. Usibye kuba i Bujumbura rero ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera, muraza kunyemerera tugaruke by'umwihariko hano mu bice bya Cibitoke. Ni Cibitoke yarayumvikanyemo amasasu menshi kugeza magingo aya na n'ubu abaturage rwose batuye muri biriya bice bakivuga yuko aya masasu ashobora kuza guteza ikibazo gikomeye mu baturage. Nimba ari imyitozo simbizi, nimba ari iki simbizi, ariko icyo nababwira cyo nuko amasasu menshi Cibitoke yacaga ibintu. Ese murashaka kumenya ukuri kwa nyako? Ndaje gato, by'umwihariko mbibavire imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka Igitega hagati ya CNDD FDD na n'ubu tuvugana, abarimo ba Reverien Ndikuriyo, aba Bandakugarika, aba Evariste Ndayishimiye baracyahigana. Umwe muri bo nimwumva ati umwe muri aba bagabo arapfuye, mumenye ko igihugu cy'u Burundi kirimo kirajya ahabi. Ngira ngo ndaje mbabwire impamvu. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye. Muraza kunyemera dusimukire ahitwa i Bujumbura mu mujyi. Ntabwo inzego z'umutekano zikiguheka, ntabwo inzego z'umutekano zikiguheka. Impamvu nayo twamaze kuyimenya, kandi amakuru ya nyayo turayafite. Kanze mbikuvira imuzi n'umuzingo. Gatanu kuri kanyenzi kako rero, wote wakora subscribe hano, uraza kubanza uyikore kugira ngo tujye ibi bintu tubibanamo neza, ndetse ujye umenya amakuru menshi aba agiye aturuka hirya no hino ku butaka bw'u Burundi. Ariko kandi iyi nkuru siyo turi bugarukemo yonyine, ahubwo mbere yo kugira ngo twinjire ku kiwanja cyangwa se ku kibuga cy'imirwano, mbere yo kugira ngo twinjire ku kibuga cy'indege, munyemere tubanze turebere hamwe amakuru arimo aturuka ahitwa Gitega. Ni Gitega kugeza amagingo aya irimo abanyapolitike kugeza na n'ubu batarimo barumvikana habe namba. Uwitwa Evariste Ndayishimiye arashaka kuyobora ariko mu buryo bwe, ariko abarimo Bandakugarika ndetse n'abagabo ba Reverien Ndikuriyo bakavuga ati uyu murongo ntabwo turi buwugenderemo. Ngira ngo tumaze iminsi tubabwira tuti uwitwa Evariste Ndayishimiye yaroze uwitwa Reverien Ndikuriyo, uyu kandi ni umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD. Ibi rero byatangiye abiteza umwiryane hagati ku mpande zombi, ndetse ikibazo kiza kuvuka gikomeye cyane. Na n'ubu igihugu cy'u Burundi kihura nacyo, kandi abaturage ntibabizi. Biri mu nzego za politiki, kandi iyo ibintu biri mu nzego za politiki harimo ibibazo bigira n'ingaruka ku nzego z'abaturage. Amakuru mfite rero, uwitwa Reverien Ndikuriyo aramutse atanze General Neva akamuhitana,
kuri we byaba ari byiza, ariko na General Neva mu gihe ari buce urwaho witwa Reverend Kuriyo araza kumuhitana, ndetse n'abagabo abarimo banda kugarika ntabwo arimo arabashaka muri CNDD FDD. Ubwo muri make ni igipfunsi ku gipfunsi, ingumi ku ngumi, isasu ku isasu, umutwe ku mutwe, buri umwe aratekereza inzira ashobora gukora kugira ngo akure mugenzi we. Ari nayo mpamvu kumvikana hagati ku mpande zombi hano kwatangiye kugenda gake gake cyane. Ni ukuvuga ngo usibye kuba ibi bintu mu gihugu cy'u Burundi biri kuba ndetse bikagira ingaruka ku baturage, hari n'amakuru turimo turakira aturuka mu bice bigiye bitandukanye yemeza ko ubu tuvugana ibintu byamaze guhindura isura. Hano Gitega ntawe ushobora kugenda mu masaha y'ijoro kuko azi yuko ahanganye n'ukomeye kandi ushobora gukoresha bagenzi be cyangwa inzego z'umutekano zikamukura mu nzira. Ubu ndacyavuga kuri aba bagabo babiri bombi. Amarozi aravuza ubuhuha, gushaka kwicana kuravuza ubuhuha. Umwe arabyuka akajya kumva ngo urugo rwe rwagabweho igitero, undi akabyuka akajya kumva ngo urugo rwe rwagabweho igitero. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Tuve hano twinjira ku kibuga cy'indege. Ngira ngo ni ikibuga cy'indege maze iminsi mbabwira ni hari abantu bafatiyeho, ngira ngo igihugu cy'u Burundi giherutse gufatiraho umuntu kivuga ko ari umusoda, cyafatiweho utazwi kandi kivuga yuko ngo afite aho ahuriye na M23. Gusa abakurikirana hafi mu bya politike ndetse n'abasesenguzi bagaragaje yuko ahubwo ari ubwoba bw'igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko gifite M23, yuko irimo irakora ku mupaka ishobora kujya gutya igakora icyo bita advance ikinjira mu gihugu cy'u Burundi, ariko iyi siko byari bimeze. Kuko M23 byagorana kugira ngo yinjire mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo Red Tabara irwanya ubutegetsi bw'u Burundi niyo byakagombye kuba yinjira hariya. Nk'ubu munyemere mbabwire yuko ku isaha y'isaa 5 umuvandimwe yambwiye ko byari ku isaha y'isaa 5 n'iminota igera kuri 32, birumvikana yuko twarimo dusatira saa 6, nibwo abasirikare bagera ku 8 bari bambaye igisivile bavuye mu bice bitazwi ngo bakaza kwikanga ingabo z'u Burundi, abasoda binjiye ku kibuga cy'indege. Aba bagabo bahinjiranye imbunda zifite silencer, ndetse icyitwa sisitemu y'ikoranabuhanga y'indege yaje kuvaho iminota igera kuri 5. Bahise bayikuraho. Bakimara kuyikuraho, bamwe mu basoda b'u Burundi barinze ikibuga cy'indege batangiye gushakisha bareba ese bimeze bite, ni ikihe kibazo gihari. Nyuma gato baza gusanga hari ikibazo gikomeye. Munyemere mbabwire yuko baje gusanga rwose ngo icyitwa izikatanyama, icyitwa Red Tabara, by'umwihariko ngo bose basa nkaho bagize gutya binjiye, ariko kugeza amagingo ntibari bamenye nimba ari Red Tabara nyirizina. Birashoboka yuko n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashobora gukoresha ingabo zikagenda zikayora ikibuga cy'indege, babyitira Red Tabara bigakunda, kandi bari indani muri guverinoma, ndetse bakanabafasha kugira ngo ikibuga cy'indege kigomeye gifatwe. Ibyo nabyo ni ibintu bishoboka cyane. Birumvikana yuko rero ibyo byose biri mu bibazo bikomeye. Ubu tuvugana aba bantu basa nk'abatatse, nta n'umwe wigeze ufatwamo, kugira ngo wemere ko ibintu birimo ubugambanyi. Gute abantu bashobora kwataka ikibuga cy'indege bari indani mu gihugu ntihagire umuntu n'umwe ufatwa? Icyo gihe n'igihe usanga bari ku kibuga cy'indege nabo bari muri ibyo bintu, by'umwihariko bashaka buryo ki bwose bizakorwa, noneho bigakorwa biri confirm. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Amasasu menshi kuba yumvikana, aya masasu menshi mu kumvikana n'ubundi ntagire icyo atanga, ni ikibazo. Usibye kuba ibi bintu biri kuba ku kibuga cy'indege, hari ubwoba bwinshi yuko iki kibuga cy'indege gishobora kugabwaho igitero cy'ingufu ndetse kikaba cyanigarurirwa, kandi ikibuga cy'indege cya Bujumbura kigaruriwe tayari byaba byoroshye gufata umujyi. Kugira ngo mwemere yuko abantu baba bakaze, bajya bavuga ngo Red Tabara ntihari. Gute umuntu akurasa
agahera ku kibuga cy'indege kiri international, aho haba harimo ikibazo gikomeye cyane. Ni ikigaragaza ko umutekano wawe ujegera. Ni ikigaragaza ko umutekano wawe ujegera kandi mu buryo bukomeye cyane. Kuko nimba umuntu atangiye kukurasa agahera ku kibuga cy'indege, tayari menya ngo umutekano wawe urajegera. Kuko hariya ni mu murwa mukuru ariko. Mu gihe abandi bahera mu duce n'uduce, ubwo mu gihugu cy'u Burundi bakabaye bahera mu makorine, uretse yuko naho tujya twumva ati nka Korine Munanira barasanye, tukumva Murangana barasanye, tukumva ibice bigiye bitandukanye byavugiyemo amasasu, ariko Imana igakinga akaboko kandi byaba bikora ntibaba babazi. Urumva yuko rwose ibintu bikomeje gukara, ariko kandi rwose bikomeje kuba ibindi bindi. Hano twikomereze 14 tuve hano twikomereze by'umwihariko, kuko amakuru nahoze mbona ari menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Nk'ubu hari umuvandimwe wabyutse unyandikira ati na n'ubu katurebe hanze misikoloring yego, yabyutse anyandikira ati ahitwa Cibitoki hinjiye abasoda benshi muri iri joro ryakeye, ndetse bisa nkaho igihugu cy'u Burundi gifite ikintu kidasanzwe kirimo kiritegura. Arambwira ati imyitozo irarimbanije muri ibi bice, ndetse hakomeje kugenda hagaragara imodoka nyinshi zinjirayo. Arambwira ati bisa nkaho ibintu rwose byamaze kuba ibindi bindi, kuko ibi bintu bishobora gutuma igihugu cy'u Burundi kijya habi. Ubwo ibi yabivuze bitewe n'imodoka nyinshi arimo arabona uko bwije n'uko bukeye zinjiramo hariya indani, naho arazibona akikanga akavuga ati uko byagenda kose ibi bintu rwose birakomeye. Akavuga ati kabisa birashoboka yuko isaha n'isaha ibintu bishobora guhindura isura. Ngira ngo tumaze iminsi tubabwira ikijyanye n'imyiteguro by'umwihariko ikomeje kugenda igaragara hano mu gihugu cy'u Burundi, ikaba ari imyiteguro rwose navuga yuko ari imbonakure. Ibi bintu bimaze igihe kirekire by'umwihariko bititiza benshi. Amakuru namaze kwakira rero nuko n'ubundi iza ari imbonakure ziri mu myitozo, ndetse bakaba bafite ubwoba yuko mu gihe haba haturitse ikintu, iyo mvuze guturika ikintu ngira ngo muba mwabyumvishe neza cyane, habayeho intambara bashobora kwifashishwa. Aba ni bamwe mu bashobora kwifashishwa by'umwihariko kuba barinda ubusugire bw'igihugu, kugira ngo igihugu cy'u Burundi gikomeze by'umwihariko kirwaneho. Ni ukuvuga ngo ni igihugu cy'u Burundi kugeza amagingo aya kirimo kiratoreza ahantu henshi hagiye hatandukanye, by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi ibigo bya gisirikare biri henshi kandi bikomeje gutorezwamo ingabo, ndetse ibi byose bikaba birimo birakorwa mu rwego rwo kugira ngo ubusugire bw'igihugu bikomeze kuba ubusugire bw'igihugu, kuko baramutse bakoze ikosa ibi bintu ntibikorwe, tayari rwose bashobora guhura n'akaga gakomeye cyane, ugasanga igihugu rwose gitabarira kigaruye. Kuko kugeza amagingo ni benshi rwose bakomeje kugenda bagaragaza yuko igisoda cy'u Burundi rwose iramutse ishatse no kwataka kidashobora kuyihagarika. Ibi rero ni ibigaragaza yuko iyo kandi ifite imbaraga, ibyo bavuga ati ntiriho. Uyu mugabo ngira ngo amaze guterwa kudeta inshuro zirenze imwe, ariko kudeta zigapfa. Gusa mwa bantu b'Imana mwe, iyo umuntu aguteye kudeta igapfuba, uko byagenda kose akayigutera ubwa kabiri igapfuba, icyo cyatumye inshuro ebyiri ipfuba ntabwo bishobora gutuma ubwa gatatu ipfuba. Kandi buriya guterwa kudeta uyiterwa n'abayobozi muri kumwe indani mu nzego. Ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu ashobora guturuka iriya ngo ahita atera kudeta Evariste Ndayishimiye amutere kudeta atazi ati igihugu kiyoboye gite bimeze bite.
urumva yuko rero ibintu hano rwose biba bikomeje kugenda bikara ariko bihindura isura. Ni ukuvuga ngo ni byinshi cyane yenda bikomeje kugenda bivugwa, tugiye no kubivuga bwakira bugacya, kuko amakuru aba ari menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diporomasi. Ahubwo tunyarukire gato by'umwihariko hano Kibira, ni Kibira kugeza magingo aya nayo rwose igikomeje kugenda ikigaragaramo ingabo nyinshi, by'umwihariko z'imbonerakure, izo zakatanyama zaturutse i Kongo ziza gufatiramo imyitozo, na n'ubu bwose baracyakomeje kwitoza kugira ngo bakomeze kudiporonyenga ku rwego rwo hejuru. Ibi nabyo biri mu bintu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane igihugu cy'u Burundi, kuko aba bamwe barimo baraza baturutse hirya no hino bagakorera imyitozo hano, birashoboka ko aribo bashobora no kugira ikibazo cyangwa se aribo bashobora no kubangamira ubutegetsi bwa Neva kandi mu buryo atazi, kuko bashobora gukoreshwa n'abandi bayobozi cyangwa se bamwe mu basirikare indani mu gihugu cy'u Burundi bafite n'amapeti akomeye mu kuba bashobora kwangiza umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ibyo nabyo bigateza ikibazo gikomeye cyane. Ngira ngo uwitwa Evariste Ndayishimiye cyangwa se General Neva aze kuba maso, kuko nataba maso ibi rwose bishobora kuza kuba byamukuraho ku rwego rwo hejuru. Ngira ngo ku buhanga bw'ibyuma baze kutubwira iminota ibintu bigende neza. Yes, birumvikana rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa ariko kandi bitangazwa, by'umwihariko ndimo ndaragenda ngana ku musozo, w'ikiganiro kugira ngo rwose ibintu bigende neza. Munyemerere gato turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda atangazwa. Nabonye n'ibitangazamakuru by'i Burundi byabyanditse, ni amakuru agaragaza yuko abanyagihugu bagomba kwitonda ndetse umutekano wabo umeze neza. Gusa ibi ndahamya ntashidikanya ko yenda 45% nibyo, ariko kandi gasigaye si byo, kuko murabizi namwe iby'igihugu cy'u Burundi kimaze igihe cyinjiramo. Kirimo na Coprito, bakunzi ba Duniyani Kote TV rero ngira ngo murabizi ziba ari update kuri update, breaking news kuri breaking news, amakuru mbega gatanu kuri kagenzi kako iyo tuba tuyabagezaho. Ahubwo turamutse dusoreje aha ngaha tukabashimira, tukaza kubategura andi makuru ari mu kanya kari buze, nta kibazo byaba bitwaye. Yari Moses wanyu nk'ibisanzwe rero, murakoze cyane, ciao ciao.